Lej panjan kiliang ya uparalog banyo le style haba lej ya kenduk Samla. U Benjamin udai ukun baduk, bat ulet school tang kelas 12, namar omla kersan Shuh haying, namar baka kemi jong u kelayo pang. Ukpa bat u Benjamin ki sutrai bela. Kine ki langut shikun, ki syong kisa hakaying balajot. U Benjamin utrai bela hakawai ka karkhana oding. Bat ka jingsiu ya udang yok tang arspa ting Khasi sengi. Ha kepor ba u Benjamin udang lej kelas. U Benjamin ulayo ya kawai ka Samla ka badang lej kelas kum ma uhi, bat ulayap mat ya ka. Kani ka Samla ka kerjang ka maya. Ha kawai ka sengi. Kat ba u Benjamin udang yat lenti ban lej sajing bela, ulayo ibiang ya ka maya bakayat marway. U Benjamin haba uyo ya ka maya, ulayap mat biang ya ka. Ha kata ka sengi, u Benjamin ulalej keren ya ka. Kamaya kam sengau haba u Benjamin uwan keren ya ka. U Benjamin ulayo lat ban keli Samla ya ka maya. U Benjamin ula ong artat ya kamaya. Ladap hi pediang yang ngakum uba i jong pi. Sawan ya kendu yang sibit. Ngan ap ya pi hang ne hapak. Kamaya kam ong karemunya ubat kalej no sa kelas. Ha kesengi ke babut. U Benjamin ule style baha. Ukpa jong ula keli ya Piyo na kun kine ki jan babha, haba pile pimdon kum kine ki jan. U Benjamin ula ong yu ukpa, ngapan pongka yu uroni uparlok jonga, namar ngam don jan bha. Ngamut le ja kenduk paralok, bat ngan sawan penpaino sibit dangalawan. U Benjamin umi na ying, le ja kenduk ya kata ka paralok jong Enda u Benjamin ula poi hapak, u Benjamin ap ya kamaya lakumba katu kat nepor. Kamaya namar bakawan po Islam, u Benjamin ulaong. Balay imaya Islam kata. Dap kumba katu kat nepor, kamaya kalawan. U Benjamin bat kamaya, ha kata kasengi kia syongka Islam baha. Kamaya kia tu syapang jongka ha u Benjamin. Kamaya kadai ka kun ruspa, babit babiang na dong sadong haying. Kamaya kalakeli u Benjamin, pipat pitrai ayu. U Benjamin perkat, baladangan ya tu syapang jonga ha kamaya bangadai u baduk. Kamaya Kam Treh Shuh yang U Benjamin klem ya tu syapang jong namar tiang yo bakamaya Kam Treh Shuh ya U Benjamin ula tok ya kamaya bat ula ong. Ngatre kam office ha company lajong. Kamaya kelakan ha mensim marway bat kalaong. U Benjamin te uruspa baha. Henry u Benjamin tok tang ba kamaya kan treh ya Kamaya klatre u Benjamin banlong uba ye jongka. Namar ulong uba ruspa. Kini ki arangut si Samla, kilet paino shala ki jong ki ying ki sem. U Benjamin ulet panjan be ki uroni, bat janmit ulet jakendu ya kamaya hapak. Kini bro arangut si Samla, kliya ij bha iwei. Bat kiwan ya kendu manla ka janmit hapak. Ha kawai kesengi. U Benjamin klemlet ya kendu ya kamaya namar ba uwan slam hajing bela. U Benjamin utang syuan hajing bela, uwan titiar haying, krek kaset katiu, aibam ID ya kakemi hajing tia. Ha kesengi kebabut, u Benjamin ulet panjanya paralog bat ulet ya kendu ya kamaya. Katba kini ki arngut kidangnya keren, kamaya kalaong u Benjamin. Lano pin itu no yang haying. Ngakwa ba pin nyalam kaino yang teng haying jong pi. U Benjamin perkat. Baladangan nyalam kaya kamaya haying. Kamaya kan satip yang bangadai ubriu baduk. U Benjamin ulaong.
wat kerki semaya ap ngan saya lamnya pi haying. Kini ki arngut sijur ki dap naka jingkemen hakata kasengi. Dap katu kat nepor u Benjamin u lej no. Kamaya kampat lej kasyong perkat hang tabat kalaong. Mentaka sengi tengan net budin ya u Benjamin kenang bangan tip ya kaying jong u. Kamaya kalet budin ya u Benjamin hadu ba unda poi haying. U Benjamin u lej shua haying jong u Roni ban lej ai ki jan kinep ba u pan pongkai ya u hakapor ba u leja kendu ya Kamaya. Kamaya kalapoi hajan ying jong u Roni. U Benjamin urung haying jong u Roni ban lej loj ya ki jan jong u. Kamaya kalaong ani u Benjamin uruspa shisha katne kaying udon. Kamaya kamtip bakade kaying jong u parlok jong u Roni. Kamut bej bakade kaying jong u Benjamin. Kamaya kalaong ngan lej no bat ngan sawan haka wekas ngi haying jong u Benjamin haka por ba u Benjamin umpoi perkat. Kamaya ka lej paino saying la jong. U Benjamin u loj ki jan jong u Roni u pongno da ki jan bajot la jong. U Benjamin u laong kublei shibun perlok ya ka jingyarap jong pi. Lada pim ai ma pi ki jan yang ngate ngatarai Kamaya Kam Treh yang nga. U Roni u laong lada ngam nyarap ya pi u paralok yano ngan nyarap. U Roni u laong ya u Benjamin Plia tu ne em ya Kamaya ba pidei ukun maduk. U Benjamin u laong em ngampat jua tu ya Kamaya sapang jonga namar ngating yo Kam Treh Shuh yang nga. U Roni u laong pila bakla paralok pidei banyak tu hok ya ka jing shisha. Da itip la syai in sadam ya pi. U Benjamin u laong hoot kadei ka ba pi ong paralok tang bangan saya tu no ya ila syai endang ngalalet ya kenduk biang ya i. Ha kasngi ka babut Kamaya kawan haying jong u Roni. Kamaya kalet rung haying jong u Roni bat kelakeli. Shano u Benjamin. U Roni u laong pidei mano. Kamaya kalaong ngadei ka Samla jong u Benjamin penkot lemse ya u Benjamin. U Roni u laong ngadei u parlok jong u bat kane kaying kamdei kaying jong u Benjamin kadei kaying jonga. Kaying jong u Benjamin kadon hangtei haneng. Kamaya kelakendet. U Roni u layo tulut ya Kamaya ba u Benjamin u dei ukun baduk. Ki jan ba upong ru ki dei ki jan jonga. Kamaya kelas ngodom namar ba u Benjamin u klem ya tu hok ya ka jing shisha. Kamaya kelet paino saying da ka jing sngew se. Dap shita yaw u Benjamin u le ya kendu ya Kamaya. Ha kata kasngi Kamaya kamon ya kendu shu ya u Benjamin namar kelas ngodom ya u. U Benjamin ula abslam baha ya Kamaya Henry katno kamwan. U Benjamin usngeusi baha namar Kamaya ka klemon ya kendu ya u. Enda u Benjamin ula lej pai ulet aishuwa ya ki jan ba pong ha u Roni. U Roni ula ya tu ha u parlok ba Kamaya kawan wat ya pi mendin haying jonga. U Roni ula ong ya u Benjamin ngalapen ya tu manga parlok sapang jong pi ya Kamaya. Kamaya kelatip lut sapang jong pi Benjamin. U Benjamin umsngew ay namar kadei ka bashisha. Dap shi benai Kamaya kasngew si baha bat kamla ban klet ya u Benjamin namar kala iet ya u. Ha kasngi ka babut Kamaya kalet haying sa jong u Benjamin. Kamaya kalab ba u Benjamin u aijay ka kemi hajing tia namar bakapang. Kamaya ka jaw umat ha bakapay u Benjamin bat kelarung haying jong u. U Benjamin u kendet haba u yoi Kamaya bakawan haying jong u. U Benjamin udang mod ba Kamaya Kam Treh Shuh ya u. Henry Kamaya namar bakala iet ya u. Kahap wan ya kendu hi haying ya u Benjamin. U Benjamin ulapan itu haka kemi bat ukpa ya Kamaya.
Hadin arbenai kamaya bat u Benjamin klayatono. Ukpa jong kamaya udei u officer bat udeiru ubri ubariuspa ulatung kamno ya u Benjamin ha office jong u. U Benjamin ulayo ban pak sumar ka kemi jong u. Ka kemi jong u Benjamin kelaklan. Kini barok kila imsuk imsan. Lada episode nat, ngau like, share bat subscribe ke channel bat share comment.